uqhubeze njani? Angithanga. Ekuqotshelane. Umuzi usungowakhe. Batsho njalo bona. Mahlalele. Puti. Yebo. Phuma. Sisi. Buya. Usisi. Yimi kanye buya. Buya sibili ngidinga wena. Sokutheni sisi? Hayi. Ngempela hlale phansi. Hayi asihlali phansi. Asihlali. Yebo mzukulu. Yebo malume vuka njani ngalo? Siyavuka. Kathi uhamba njani? Uhamba njani ngani? Ngomfana lo. Uhamba njani? Ye. Kathi utheni mzukulu? Usisi. Bengitshela khona ukuthi ngithe ngihambe ngalo. Ehambe siyanga. Right sisi. Ngilalela. Umfana bengafuna ukuthi ngikhulume into eziningi. Sithi wena uyamchasisela ukuthi Okunje kanti? ade kumhlanganisele family yakithi kunjani? Sokuphela. Ngokuyini khonokho okuphelile? Umfana ubesithi mama kumne kuthi. Yebe right kakhulu. Right sisi. Uma uzwana jaha. Baba Ken, what's going on? What's happening? No, mama isando sami usisi just uzokhopha. Ngikubani yenze masinyane baba Ken. It is right and jabe nathi. Yenze masinyane. All right. Right. Hayi ingabile indaba la. Yayibuthi la. Ingabile indaba la esikhangeni kwani inyongo echithekile. Hayi but indlela kansisela welcome akho ugcina sele attitude. Eyani? Khona ukuthi indlela lami yamukela ngayo. Umuntu lingamuyamukela ku uyagcina sebona athi yamzona. Simzondi siyamthanda senzeke izisola ngabona ohamba umama. Umuntu. Akunje. Right ujaha isikhali jaha wena le gazi lakithi asihlangana. Usisi wami wakuthola ngendlela akuthola ngayo. Usisi wayevele ekhulumile ukuthi ngahamba newethu utshelele uJack iqiniso. Uyangizwa mama? Yesisi. Ngikulalele mntaka mama, ngikulalele. Umfana ngilusizi isisa kuhlupha umfana uyike konke ukuthi ubhalele emaphepheni. Hayi kuyahlupha mahlalele. Kala bed ngenxa yani? Kamzali phela udade wethu uzamthatha. Uzwana mahlalele. Umthethe engaka so. Ukuncuncu kusamunya. Namhla seleze ephuma indevu seyindoda. Sumxotshana sumyehlukanisa. Istory sakhona ngathi ngimlanze ngifalo uyakhala inyembezi uncane lo. Hayi kakhali. Isifuba sakhe lesi2 gig. Ha. Umuntu lesifuba ama10 gig siyaphezulu sincane isifuba somfana lo. Ngamtshela ukuthi yena watholakala njani. Udade wethu behlezi la bengakubona ukuthi 10 gig. Ekubona umntwana. Umfana into enza kutshela wena jaha. Umfana umntaka Bhinya. Ha, inkosi yami nje. Ngaselifuna ngikhulume konke. Mahlalele. Umfana umntaka Bhinya. Unkazana wayesebenza lapha kudade wethu la. Yebo. Wathi siyatheza inkuni. Wabanjwa ngubani? Mani singimtshele. Anti lapha ngezwe umfana nganthathi kuphi. Wabanjwa ngubhinya egangeni. Wazithwala udade wethu. Saba buhlungu sonke. Kwazalwa lujaha. Unkazana lo wasebalekiswa injiva eyayifikele komakhelwane. Yabalekiswa unkazana lona yangaphi la eGoli. Unkazana wahamba. Kungani kungaphumanga khona? Usisi wasekhulisa ngilakho encwadini zami even ingakhangela ku briefcase yami kukhona lokho ngabhala phansi. Lama dates, i-date ukuthi kwayenzakala into enjengelanga elinje. So zwana jaha hambe ebantwini bakini. Lapha sisi ilifa lami leli. Yivi yefamily le phela. Aso yefamily. Yefamily. Sisi singahluphani ngento ebhalwe kwabakliye ngudade wethu. Udade wethu kesikubeka ukubeka kliye. Wathi ilifa indlu ngeyami. Ngavela ngabona. Yikho engizamayo. Ukuthi baza kuhlalela kweqiniso. Umfana into angayenza ngicela ukuthi ngiyamgcina lo kayindaba. Malavu. Anjesu. Isithando sami ngicela isikhwama somfana. Yeza naso. Siya ngaphi isikhwama? Lapha angisafuni into zokukhuluma la. Ngicela nepeace sisi. Sonke lapha sengasabuyi. Hayi uyabuya. Ngenxa intandokazi esikhona la. Uyabuya. Konke phakathi. Alright. Ijaha. Engikucela lapha kulama amagambutsi lana semuva malava khona. Ngikufake konke phakathi sithando sami. Kulama gambutsi amadala namakhulu amova size. Abese muva esakeni ngani. Yakulela khona izinto. Amagambutsi akho ujaha yabuya nje. Alright malume. Engikucelayo. Mntaka mama sokwenze njani sisi? Selingivungela. Uyexoxa umntwana lo. Uyazi udade wethu labalele khona uyabona. Uyabona usisi wayithi. Ukukhanyele. Watsho vele wathi problem ngisale nilungisa. Uzaphuma phandle lapha sekuxoxile. Baba Ken nanka amagambutsi ngicela ngafaka phansi. Uzaphuma phandle.
andisimunyayemukela sibili mfana ami abake babona nabaphinda banjani babona kodwa sisinxa ukuthi lohlupha umfana ama-piece job ugebhagebha la imquba lani uyabuya hayi ngizamthingela imali ehambe egoli esebenzayo ukuthi ezoyenza imquba lapha enzele isivitikazi sakho lesi Nkosikazi, Yes, babakhe. ngene endlini siza khuluma manje ngiqedise ikhiwa lakho leli Uqede phela masinyane. ye nyabuye Woo. iyami ngayibuye ifakele lokuze nyabuye Alright babakhe. Uphangise babakhe. okay wayengwa mntakamama ilanga litshisa izwanini ke sisinto enzama ukuyibeka kuhle kube kini Akuyibeki? asixabananga jaha ngimvumele nxa lama hayi kabuyi ngizamgcina usoze umbone la uhlaleke le ntandokazi yakho lapha endlini anti umuzi usungowenu sisi kwabhalwa mina la okubhala kutsho lutho libizo lana kodwa isuwaqalisa phansi la ye usisi wakhuluma Ayisumdulo asoze wabisi siphikise wena. umuntu olele phansi sakuyi uleli uyabona uzavuka uphandle kwegedi angiphandle kwegedi Uzaphuma. Hayi, lo sisi besizwanana ngiyakutshela khonoko kuyisibhicibhici kwakho lokho kuza kuhlalela ngikutshele kuza kushaya kulo za kulamulela akula bhicibhici nanti likhona hayi indlovu leyi sisawumelanga libe nomhawu ayilamhawu Yeah. uqothele wona ngonomhawu uqotsha umntwana umfana uqotshe kuyenze nje mfana asobantu bakini thina ungakhona ngahambe kibo wona into ungakhulumanga unina sesekhona ubeke kuhle udadewethu esesekhona into abangasho ukuthi wena umntakabhinya umntakabhinya lo umntakabhinya mahlalela ngiyakukhuza mntakamama hayi ngiyakukhuza hayi uzwile anginandaba ngiyakukhuza kuza sisi kodwa nje njalo lo ophakathi la oyengayo mntakamama akungiyangunyengi lomhawu ungawani alifuna ukubona umuntu esemathandweni ngokulikhiwa kokudobhileyo kosokukuyenza njalo abona ngikholisa selifuna ukumphambanisa uza kuvalekela usaluhawula sambe utshiyane labo lapho bazamdampa mnyekeli uzaba yizibo ezakhe emaraka asazi